Te perlu tersajian ngapa menikai biang api karena kajing ruai ka na lane ka gitar tutorial na kanambar live spa live pendreu na ka kod lenti benang na kwa panikai api menta kana ka por kanambar live spa live pendreu na kod lenti benang ka boong shadow one utra ingin kiu te kumno menta makana kajing ruai tu sapej ha perlu bat ke kumno pin bed kana kajing ruai ka biting jo kana kajing ruai kalong ka basuk kado kata kata kalong kumne tang kumne Đau 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 Kalau kebasuh pada kata-kata bagi kiro silatip hi nomor ngaju kaya pi kiki kibasuki de ngangis kam menton coba batai kiki ngantem na UPD te karau jong PD ngangis kam silatip hi kumno pentem kana kini bai ka ba kam menta kalong ba kam tami ki berang lang phim nang kumno pin keliang kiki ka lane phim nang phim patsui akasu kumno pin chenyo ki na wiki se wiki te dakane ka jing ka jungang iskemba kan yarap ya fi kamtami kitu bidang sedang dengan kai no kumne hi kane nomor ya kane kan nomor live pak live pendremo baik ke introduction kalau kumne record ka ba adu mo kan ruai de ai ngulang you blaring kat batu ai ngulang you blaring kat batu lembatu bau kun batu mensim ni ai kalau kebasuh ada kata-kata saya praktis pak perlog ya karena kajing ruai kalau kepadon kam ada kata-kata saya praktis pak kalau kajing kai kebasuh kumno pintem ro gigi kebasuh kabiting ro kalau kebasuh saya ya praktis pak mah perlog ya coba saya like saya share bahasa ya rablang ban subscribe tam gitu bidang kemai karena channel juga saya sudah di way but coba saya share lang bagi perlu jonti yo lese kidon ke badon kam ya kene kejing ruai dan lane ya kene kejing kai kajong ngamo samtam gitu bidang sedang ban tem kita pe kublek sibun kublek share jarnu kiwe ki record bidang sa kilong hikum ju kembang alai kai api wat slide board hikum tu kembang alai kai api kublek sibun bye bye see you next time.